Tesalonia e lima fai upesu malibalu ia o te fia fai tauina nei tai au ia amataina e fota toko kalame masani o le Faugagana o le Malo Isaraelu ia mautai tonu nei tai au e le fai tauina le mau nei ia o le tatou por kalame lo na iva le nei talu ona amatamai ia por kalame o I whaasolo o le Faugagana o Malo Isaraelu ia e whaafitai e mua ona o whaafitai le alufa maleanga le lei o le atua from January until if it wasn't for God's grace we wouldn't be here wa tatou aulia mai le masina whai ufo le nei tausanga ona o le alofa o le atua le alofa tu noa le atua whai mai o lo o si o mi ai tatou e ui lava e whale tonu lava le tangata ai e tu mau lava le alofa ma le anga le lei o le atua I le nei tai au ia amataina fo o tatou por kalame ia songa fua I taimi whape nei ia leo wabai atu le wati ua 25 minute te ai le tu la se polo ia se pa ia fo I le taimi a e fina ngalo ai fa mai le ngalo pa ia le atua mai ia o tatou te whalangolango lava ia mafolo lava me e whetalai mai ai ia ngalo pa ia le atua nei tai au ia ai ole Mo Tesalonia tapu lima fai mane balu ia o te fia fai tauina ona o se manuia I lava lo loto ia o te taitono foi e fai ma whaamanianga ia te oine nei tai au mai ia o tau whaafistai I mea umalava awa ole fina ngalo le atua ia te o tau ia ke riso Yesu fai taule fai upu le whapalangi first Thessalonians chapter 5 verse 18 it says no matter what happens always be thankful for this is God's will for you who belongs to Jesus Christ hallelujah femai ia tatou whaafetai I le atua I mea malava o taimi e te ui e whaafita uri femai what happened always be joyful keep on praying no matter what happens always be thankful for this is God's will for you and I who belongs to Jesus Christ hallelujah amataina tatou por kalame I le nei tai au se upu hapea whawhetai le atua I mea umalava I lo wala whai mai le nei tai au le ainga pele le global kingdom vi ia le atua e tatau lava ona tatou whawhetai le atua ia e amataina I fo I lo va yaso ia e mai se fo o le nei yaso whianga ia I fo I tatou whi au ngā luenga I tiute mawhaiva ia e mai se fo I au nā le atua mwhautua o lo ngā lulue so se whata whai taulanga whi mai e tataua ona tatou whawhetai le atua I mea umalama hallelujah ai ole o sangia se talo nei tai au ia ona whaawawa I leo tatou po kalame hallelujah e matautia lava o lo matou atua le nei tai e pa ia lava lo suafa e mamalu lava o lo matou atua au maua ulu fale mai totono le nei fale whapena o na matou la ngona ina le wheta lai mai a oia nganga pa ia matou whaftai ia te o e tama awa e moni ama whamaoni upu o au polo misi o au whiangainga ia te matou e te le tu ulafoa ina lava I matou pe matou te hae I maunga pe matou te ifo I vanu hallelujah whemei e iaia o elo matou atu pe matou te sava vali fo le launga tasi o le lau ele e iaia o elo matou atu matou whawhetai le nei tai au pata se malau o ona ia Mike ai mai se ai o le ainga pele le
global TV lo mātou atua. Mātou whawhetai mau mātou pati-patia lo wa lofa I le nei tai au. A wao oe lava wa e toi tuu whatasia I mātou le nei tai au. Whaua wina o Porkalame lo mātou atua o le Faugagana lo Malo Isaraelu. Whawhetai le nei tai au, whawhetai le avanoa wa mātou maua. Whawhetai tele e ala I le mana o le toto Yesu Keriso. Sausawina makawaina I mātou lo mātou atua. Ia leo wa taunu umai lo mātou atua I tutono le nei potu. Le mātou platform masani e whapena ona fola ina ila upu mātou whawhetai ia te oe. A wao oe na e taita ina, na e leo ina. Na e whamamao ina fo ini whalave e ono a fia I lo mātou wola I le nei tai au. Whawhetai tele a tama. Wa mātou wala whai mai le nei tai au. Wa mātou maua le malo si fou. Wa mātou maua le ea fou. A wa o aso uma lo mātou wola. O mea lofa ia mai a te oe lo mātou atua. Whawhetai tamai la o au nei a mai. Ma le whalitua ia Sara le la ua ngā luenga. I le nei leiti o lo mātou atua. O le whalau tele ina, o le whiau o le malo. Ai maise ai o le upu a la ua fio le taulongolongo. Hallelujah lo mātou atua. Pamanuia ia te ila ua. Pamanuia le nofo alo. Ale ngata e lea o la auna malfaltua o le kalesia lo mātou atua. E ona le nei ala leo ia iai lo wanga le lei. Whamanuia fo I pa anga le nei Porkalame. Ia iai lo wanga le lei lau whamalolonga. E maise o lau tali atu I so se mana onga I le nei tai au. Talo fo I tuina atu I maa ua malau au na le ngaluenga whai le nei tai au. Lau whau unga tama. A maise ai le ngaluenga le nganga pa ia I le nei tai au. Whapena o na whaalau tele e lau a fio. Tuina atu ia te oe la mataino nei Porkalame tama. O ai lava o mafuta mai le nei tai au. Ia whapena o na ngalue ai le ngaluenga o ia nganga pa ia. Whalau tele lau upu ma whamalama lama I o la tō loto le nei tai au. Wamanuia fo I le kalesia le Prince of Peace I le nei tai au. E maise o mātou a inga o ta mamatina matua ia iai lo wanga le lei. Talo foi manatua lo nuu o Isaraelu I le nei tai au. E maise e lo wafafine ia Heroline. Ma le au tau talo I lunga le maunga olive. Ia iai lo wanga le lei lo mātou atua. Talo foi manatua si o mātou atu nuu pele o Samoa. Ia anga le lei le whainga Malo le palemia ma le kapeneta. E maise o la whanga manu lo mātou atua. Talo foi whamanuia mai le nei atu nuu o mātou no foi. Ia iai lo wanga le lei. Pamangalo ni o mātou se mani o mātou whale tonu. I le mana o le toto Yesu le nei tai au lo mātou atua. A mataina nei Porkalame I lau o fio tuina atu. Ia I lau upu e maise ai o I maua mai mātou malava ni nei tai au tamami. O ngā totonu se ia o fo ilo na whai wino. Po ia I le vi inga ia te oe lo mātou atua. Ono o Yesu lelei. Amene, amene. Aleluia. Gloria, aleluia. Ia mi ia le tua nei tai au. Ia e mua lava ona whatalo whaatu. Ia ma whawhelo ai atu I le ai ingo le atua. I au na tutofia le atua mo tofatua. Ia whapena ona hanga lelei. So se whatawhai taulanga. O lo puna no mga lulu e le ngā luenga le atua. Ia Malo le whamalolosi. Malo le ngā lulu e le nei tausanga. Ia le o tātou a o mai I le masina muli le nei tausanga. Ia tātou te langona I le anganga whawhtai le atua. A wā o ia lava sa ia te ina mai lo o tō soifua. Malo tātou wola. Ia o tātou ngā lulu ngā le atua. Tele ni taua, tele ni whita, mani whaingitai le ngā luenga. Ai o le atua lava, whai mai o ia sa tau ina o tātou taua. Aleluia, whai mai au I ova mai tātou. I o aila se tasi whaasanga tau mai.
pe a tātou I loa le leilo tātou atua o lo tātou au nei ai whatalo whatu fo I le nei tai au I ta mama tina mātutua I le whaiva o le tatalo leo leoa ia maise o le tāpua I ngai so se taimi alo whaiva ai ia tama whanau sa moa maise fo yo au na mawhaletua o ti a kono o la to o lo fia fola le upo le atua ia o la o tau tapua inga ia o lo manuia I pia whaiva a matiute a na so se au nanga whatalo whatu fo I le nei tai au I sunga le whawhia ngainga malwhaletua maise le kalesia e ona le nei whale pole nei ala leo ia whaftai tele a mole avanoa whapena ona te tala ina I fo I whaitoa I le nei tai au ia o whapena ona mau whale male au ona ia whaatino ina fo I se au nanga ia au na ai fia I le atua e whaftai ai ia ona o le whaatanga ina pia I maua I tutono o le nei ala leo whaftai fo ia ma whaatalo whaatu ia ma whawheloa I atu I le prince ia ma le princess o le Malo ia po suna fo I le pastor Mike ia ma le whatua ia Isaraelu nei tai au Malo le ngā lulue Malo le fola le upo le atua I so staimi whai lava o lua ma whaamanianga I o mātou loto me fia pia ia I o me e fua ina mai e ia mea uma tātou te mana na awai ia Malo le ngā lulue Malo le fola e ala le upo le atua I le nei tau sanga ia evi ia I le atua whatalo whatu foi ia ma whawheloa I atu I pāanga ma sani le nei porkalame o le Faugagana o le Malo Isaraelu te loa o le nei tai au o mauru whale mai male au ona ai la ngona lava le fia o le loto wa ana le ai oto to all the viewers fai lava o tau mawhamanianga ia te ma ua e a vea foile na ia e loto tele ai pia o mai e fola le upu le atua ia wa iai lava taimi e o mai e la ngona whatangata a so se taimi e mate o mai tutono le nei botu o lo whaatari tali atua ia nganga pa ia whapena ona to e whafowina le malosi e au mai ani manatu le lei e whapena ona au nai pe e whaialo na whina ngalo e whawhetai atua I te oele a paanga o whea lava se vai panoa tulu ingo le nei lalolangi o lo e mai moa mai ai Amerika, Australia, Samoa, haleluia, mese fo ele nei atu nuu o Isaraelu I le nei tai au whai lava o tō ma whaamanianga ia te maua tai tonu fo I o se au nanga fo I maua martama nei tai au ia ole a tali e so mana onga ia ma whai e fo I maua ma whaamanianga ia te o tō le nei tai au whaftai atu ai lo teimi, whaftai ai fo I lo whatanga ino le au nanga fo I mau matama I to tono lo lao ma lo maota I le nei tai au e filifilia fo I tātou porkalame ia e te mafuta mai ai le nei tai au whatalo whatu fo I siutina ia o ma ua ainga o lo mai mua mai le nei taimi whatalo whatu fo I haleluia I si o mato e kalesia I le nei tai au le ali I file mu ia o ai fo I e fo mai le nei tai au I lungo le nei ala leo ma te leo lo atu ia la sila mai le atua ia te oe le ala waso mana onga o le ase mea le nai te tuli mata ia mai le nei tai au tali tonu I lo atua tali tonu ia Yesu Keriso tali tonu le anga luenga le anga pa ia e faia lava ia te oe le nei tai au God is in control me le amfama ia I le upu na mua I amatai na I le porkalame whawhetai le atua I le nei tai au le tātou te ngā lulu e whaatasi o lau comment o lau share ina fo o tātou porkalame nei tai au I say thank you and I appreciate you all e tahua ia te ngā ua oto ia anga lei fo I le atua nei tai au I le mātou ngā lulu e whaatasi atua I ma Pastor Mike ia le whamanianga le atua nei tai au ia tau na whamanuia le atua tuina atu le au na le nei tai au
ia mo sana saunoanga ia whatasi ai ia mariso ina fo le tato mata upu i le nei tai au. God bless you all. Hallelujah. Ia le tua nei tai au le umana whatalo whatu tina ka whelo ai fo i roto pa ia ma roto ma Malo ia o Samoa ia le atunu umana tofi ia whatalo whatu fo i mau folo whatu i le nei tai au ia i ni mai maunga tele se pa ia maunga iti whatalo fo i ta mama tina ma tutua meso le whaingaru nga pa ia le tua ma so se Samoa lava i so se tu ma so se atunu o ke lope o e maua mai ai ta tu por kalame ia whatalo whatu i le nei tai au e le suafa whaperepele o ta tu o li o Yesu Keriso. Ai e langona ma ta tonunga ia leo o ta tu tau mai i le masina muri o le nei tau sanga. Na ia i leo le manatu ia e fia mamori atu fo i whaupopo le tana tina ia le wha malo le folau i rangi malo fo i whaatoatoa ma le whaaparepale malo le ono sai malo e mise fo i ia o tato matutua malo lava le ono sai malo le soifua ma le langi malo lava le tatalo malo le fai o le faiva o le tapuai o iei talitonunga e le siri ali ta'i lo le tapuai pe o le upo le atunu ia o lo tou tatalo mai ia o lo manuia ia matou faiva maise fo'i o le aufaigaluega pa ia le atua ia fa'amalo galulue i ia le ali'i e iai le talitonuga i le tala fo'i le masani tatou o galuega uma lava e alualu malōlō a le galuega le ali'i ia e le aise malōlō e sua e le tagata ia le auauna le atua taimi e fai ai sina komalaititi ia ai fa'amalō lona sa'i pe alu ale faifeau e malōlō e lē malōlō ana na tatalo i lē malōlō foi ana na vavai atu ma lana sa'ili atu i le atua i le aso ma le aso i le faitau o le tusipaia ma le ana pomi ma fa'asaga atu i le atua ia e vi'ia le atua lenei taeao o le tatou polokalame masani o le faugagana o le Malo Isaraelu e momoli atu le agaga fa'afetaitele lava i pa'aga masani lava o le agaleu tatou o mai i le si'ui o le tatou fa'amoemoe lenei tausaga i le masina mulimuli misalo o le this is our second to our last program will be next Monday ia ona utuatuagia fo'i i le angai atu i whainga marolonga ne kirisimasi ia manisi fo tuatuangia wharekalesia ia ai o le nei taeao o le tatou polokalame ia le atua mawhaftai atu pe anu whai atu tina ana le ai outou ia o aina whai e polokalame ia e whaftai tele lava ia i loutou ono sa'i mai ia e mese fo'i o le tou whaamalosi ma le tatalo mai ia ia i le li whaftai fo'i maua le tala ia pasta mai ke ia nisi ia e whapenao na wala au mai le tatou ana leo whaftai mai ia ia le atua ina i tatou ainga i Australia ia ia le li i msalo i tamai ngoi ati umadu na wala au mai whaftai tele lava tō pūrou whaftai atu ia whamanuia tere atu fo i le atua i sio ainga pia whai ia o maua mai polokalame mai se fo tina matua ia iai le whaamalo longa le atua ia iai le fia ma le oli mai tara tuspa ia o le loto fia o le vaila au siri lea nga o ngā ia wala au siri lea nga o ngā na i tatou matua matutua a le tusi lea le soto leo mtua leo tatou tana noa tusi le soto le tatou polokalame leo te atu lei a tusi lea le soto lea o le a tana noa i nei tai o le soto le tolsi fumarelua soto tolsi fumarelua ai na toe tuina atu le tina e faitau fai posu tasi o si fumare wha e tusi le soto e tolsi fumarelua le fia wha iei se wha soo ina i polokalame ni nei tai au e soto tau pe tolsi fumarelua ai fai posu martasi o si fumare wha si faitau wha marumore ua matua whaatonga o mose i lona atua o le ali'i. Wa ia whai atu iai
le ali ie. Se ale me tupu te le ailo tua sa ilo nuu, na e au mai na ile nuu ai kupito, ile mana tele ma le aso malosi. Se ale mea e tautala ai kupito, e whapea ane, na ia ave ina atu ila atou ina ia malaia, ma ia fasioti ya te ila atou I maunga, ma ia wha uma ya ila atou ai le fonga ele. Ia ele liu e se ina loto a sa tele, ma ia e salamo ile leanga ne io o ilo nuu. Ia e manatua a Abrahamo ma Isaako, a toa ma Isaraelu au na. Na e tauto ai oe ia te oe lava. Ma e whape atu ia te ilato. O te whato te leina o tau whanau. Pei o le whetu o le langi. O le nei nuu a toa foi na o whai atu ai. O te avatua ia o tau whanau. E whai mo la tau tofi e whavavau. Ona salamo ai leo le alii I le leanga. Na whai a wha o atu ilo na nuu. Ia le tua whaftai mo le whaitawina o le tuspa ia I le nei tae au ma le nei aso. O lea wa mata o na whai wi uri tausanga pe o na whai atu wa mata fwoi na whai wi uri porkalame a le Faugagana o le Malo Isaraelu. A o le mele te fia whamamafa I le nei tae au I le porkalame o le upu leo le tatalo. This morning I want to talk about the word prayer. O le tatalo. E iai rā tari tonunga e whaapea e iai le mana I le tatalo. E iai le mana I le tatalo. There is power in prayer. O le tusi le whaitawina ni tina mo tātou le nei tai au. Tusi lea le soto tolu sumare luofe pa sumare tasi o sumare wha. O le tatalo lea mose nga whai I le atua. O le taupu le tolu sifuru ma le lua. Fai mua e o fai po sifuru ma le wha. O le anga sala le nuu o le atua. Ma le tatalo a mose I le atua. O le wha atonga mose I le atua. Na toi li liu wai le fina ngalo o le atua. Pai nang ufa pe atu ia te oe I le nei masina muli muli. Tō le pūlou ma whaftai atu ma wha malo atu ia te oe le tangata tatalo a le atua. Mai ai le amatanga ia Januari se ia o mai le masina muli muli le nei wha malo tatalo. Wha malo whai o le whaiva o le tatalo. Because prayer is our way to God. Prayer is our conversation with God. Prayer is bringing God to our life. Bringing God into our ministry. Bringing God in our everyday life. Everything we do. When we pray. Pea tātou te talo atu I le atua, o le tātou vala watu le I le atua, o le tātou sotai ma le atua, o le tātou whaatanga o le atua, o le tātou te tala atu o le avanoa ma le whaitatoa. E a fio mai ai le atua. This is Moses. Praying and beseeching God. Asking God again for his people. And whaiwhai o whape atu I le neima sina o tātou o mai le tangata tatalo le atua pe ngofa e malolo manga ruenga le la sa ungi malolo nga ruenga le malolo tangata tatalo le atua. Why? Because we need to pray and we need to bring God into our everyday life, especially this season of the year, this time of the year. Mese la barkeningi. Mese la barkeningi. O le anga sala le nu o le atua ma le tatalo ale tangata o le atua. What a story to tell. E anga sala mai le nuu ai le ifa pe nga umai le tatalo le tangata o le atua. Tangata o le atua. Faugagana o le Malo Isaraelu, tangata o Mose, o le tangata e Peru, o le tangata Isaraelu, o le tama mongi a nuu. Ko e sida ngi so taime faita wele le sotom tau po ono nga fa mai pe o amaka me tato pe o fa atu tina o le vaanga iva ngi o ka ko pokalami a mata mai le tamai totas ne ko fa manga ko Mose ina tatalo ne ko kalami
o le Faugagana o le Malo Isaraelu nga maka matatu amata mai i le kangaka e kokasi o Iakopo nga sui e le atua longa ingoa ia Isaraelu. Sa wa Iakopo maua na ngawhangau. Ai whai taura na tau koe ono tuse le soto. Nga wa maka nga whangau whanau o Iakopo. Nga ngai whamaongi tana le atua ngawhai a apera amo. Isa ako. Ma Iakopo le sui longa ingoa ia Isaraelu. O le nuu la lea. Nga amata mai le tangata e tōtasi le tamato tasi. Nga whai le tamara ngā le a inga. A maka mai le a inga. O mai la ia whai le ngu. Whai le ngu. E o me nga upe korsu mare lua. O mai le ngu ke le. Malo. Le Malo Isaraelu. Ai whai taula i hei pe a moso teimi. E te whai tau i hei le whai mua e o le whai upo e sifuru ma le. Whai po sifuru. Pe moso teimi ai fa mai la ia le o ko le kikia kwa me tau le nuu. It's talking about the people of God, the nation of God. Fa mai ua loa e le nuu ona o mai ai le o le nuu o motusi ese e le nuu. Fa mai la ia ona no nofo lea o le nuu i lalo e a ai mainu mai alu ia oi lalo awa o lo nuku fa mai le fai upo e whanu fai mai Isaraelu fai mai le fai upo e iwa fai mai whaauta foi o le nuu ua maa lava o lato ua fai mai mai fai upo e suna mai fai le nuu lea o na sala mo ai leo i ova i le leanga na fai a whao o atu i lona nu. Lona nu. O le tā uala o le tatalo o le whaungangana lea o ngangana mai ai le porkalame le neita e ao o lo whaungangana tuai le ngata ia te mātou le ngata i le whailoa atu o le upua le atua i le ngangana ma le leo o le tangata ai whaungangana atu ma whaalau tele atu e le ngangana e le nganga pa ia o le atua le ngangana atu o le Malo i eise whiau tāua i le Malo Isaraelu wanga sala le nuu mo se tangata o le nuu ai mwhawhetai le atua na iai le tangata o le nuu leo Isaraelu na tui le vao le nuu ma le atua tui le vao le nuu ma le atua e le i fiu mo se vala au i lona atua e winga i le nuu leo le atua e le i fiu mo se e vala au i le atua a fai fo i isi au na le atua when I'm talking about au na le atua e le na fai fi au e le na perfecta ma fai evangelia ma apostolo ma fai a onga tuspa ia so se tangata lava e fai ngā le atua e o lo fa malosi e lo alo tala i missionary e o le tar ki tala e fai vi ingo le tua e o le pese e o lo nofo le ofisa e o le fa sala lau e o le va ingo no fo le lotu e o te winga o no fo le lotu e o le va ingo le fai toa so se tangata lava e fai le au nanga i le tua o o le au na le tua. You are a servant of the Most High and I am talking straight to you. Tangata o le tua au na le tua e le uma le tatalo le la tato va ai i le tatalo le a le tangata o le tua fai mai fai posu martasi se te fai tau tina fa posu martasi ua matua whātonga o mose i lona atua o le alii ua ia fai atu iai le alii e se ale me tupu tele ai lo toa sa i lo nuu na e au mai nei le nuu o e kupito i le mana tele ma le au malosi te koe fai kaura tina fai po se fulu se i kau whamamalama la titi le vaenga o le nei tu mai ia o au ina ia tupu tele lo uwita ia te ila tau ina ia o wha umatia ila tau ai o te whaia oe manu tele ia le li mo tato masani le tala le tuspa ia le vaenga rea ina walu mo se tusi le soto
kasi nge o kusi o tuse lima mua tusi paia o tusi me ta o tusi o tula fono o tusi e fa me o tusi a mose na tusi e mene fa me ile upo e peuro tusi o le Torah tusi ngai lima tusi mua lima tusi paia ke nese e soto le vitiko no numero Deuteronome ngaka ngai Deuteronome tusi lima mose o tusi o le Torah o tusi e ta ua le e risi ngana o le tusi Pentateuch dia o tusi la le soto o le tusi fa tau ile o ese mai le nuu ai kupito le masa ngi tatou le wo mai ile mongo Sinai le tupu ai le vaenga le inga wa kolosi inga wo mai le nuu o le tua mai ai kupito kolosi sami ula o mai fie feingu o mai fia ai tau ngi e le tua me uma o mai le mongo Sinai le fe mai na ia le tua ya Mose sau i runga ngi ngalu le Mose i runga i whafsanga i male tua bo umi ngalu Mose pase fulu asu wa alu Mose wa fiu le mu e whatari na ongo sai ne lu mai uanga le la va ongo sai le la va ongo sai pe nga fu isi tau longo ma se faugagana atu o le Malo o Isaraelu ma le portalame le nei taeao ma salo ia ingisi e ongo sa'i mai ai le amatanga tausaga e o mai le masinga nge o le lava ongo sa'i o le masinga magai ni masinga o le fa'afetai masinga o le li'iga masinga o le fa'ato'ese o lesi o le masinga o le fiafia o le masinga a e o mai masinga ngi o le lava ongo sa'i e ke le lava ongo sa'i Samoa ma le fa'afofoga mai le tatou polokala e ke le lava ongo sa'i o lo kako le mea fuiga ne loa kako sero ma ne me le kupu i mo le fiu fa'akali fa me no le ia se vetau le tina fe mua tolu suma lo fe mua na mai fa i upo ia ko Wai loa le nuu ua whaatu ai ona alu i fo Mose nai le maunga. Ona whapotopoto mai ai lea o le nuu ia Arona. Mana tō whai atu ia te ia. Tu ia o i lunga. Ia e whaia se atua mo i tātou. Na te mua atu ia i tātou. A wā o le nā Mose. O le tangata na ave ina ae i tātou nai le nuu ai kopito. Tātou te leiloa, pe se a se mea ua o ia te ia. Ai vai. Po fiu no le nuu e whaatali Mose. Whai mai nona ia o le nuu ia Arona. Ku lo i lunga whesea kua ka ia ka kou e mua ku ia ka kou. Langa o Mose ni tangata nganga lako e mai tātou mai ai kupito. Waka kore i lopo whe meo iai. Nana wa kupu ai. O le awa ongana i mo tātou le whi mua. Fai mo le ke ka mo ka fa makala ku mene o le o ngale mo tatou i o fai kau i fa pe e sa o kara ku spa ia e le ato ata ka uma e ia sa si mar se tanga ta uma wa man ku nga ronga nga finga o ile tu o ia finga o mo se ile tu ma ke o mara uso a ronga ka mo ma ke o ma ronga me le tu se anu we Oe, mo se anu ka oe me wala winga ngaro pu mo se fe mai o le pull out or draw out of o le fe mai o le toinae a toinae se i mai o le tangata la aval au o le famalosi foi mo o e pokala me ni taia ai lo var au le tu e oe au ke por fu sisi ko fa pe ama ke o ma la nga le e tua mai ya va nga le mai a ngai a ine mo ke se so soami mai se ka su ngia pa au ua oi bunga e alu ngare alo ngare o fa ko le finga o fa me no se ke le do le tu ke le do fa se la unga yo ke le do fa se ka le o na ka mo ano mo kwa le ya fa la unga au ma sau ni mengi e ko mai le tu le pure cha o le matai le o le chief ka ko fa me na yo le nganga o le tu e cha o le upu matai e le au mai sa mo sisi mea au mai sa mo tu spaia ma fu ma ile upu matai au va pe mo mai e le nganga o le tu le matai
ke o fai mai na nganga le tu e fai mai o le pemini o mo si la fia fo yo matai o me fo mangianga ai ai ke o maka mi si makai a matai o fa mangianga ai ngana o fa mangianga le tu i me ta una ngor stu spa ia le me ta o matai mo makai sili lua o makai ko yo fai pule la ka o me fo ku spa ia o ta yo ai o makai ho ina a te o mai i tangata le o arona man ko arona le ngalu so miamos o le fai o le fai la ngora ka mo arona pa le ia fai la ngora pa pe ia se makai ka de pa le ia wa mo ai vai la me o tupu i fai mo to su mare do fa le ko makai ngaru mo se ma aleluia ia tu lo pe mo fai tu le pu matai na ngai ta o tele me ta o matai e foi makai ma ko wa ina ta o tele a mene ne si le fie tu la fare pa fai maka me mai mo mes tu la fare me no matai tu la fare no pa le ia na mu le fa pe mo mu le fa ngo na ngo le me ale si le fie le ia ku la fare le ku la fare ka longa ku la fare ne fa me na le io ris tu la fare a me le ku la fare a le ke le pelo si tu lo a le ke le pelo a le ke ia le sa u a me le tu pui o se le tu la fare mo se ngarma se aro o le o sa i fo ma no a fe menga fa ya tore no aro ma ku ro e duma se fita pe fai pe no ho ona fai mai leo arona ia ilato ia o to mutusi ese o mama auro o italinga wa o to wa ma o to wa tali ma o to wa fafine ma au mai ia te no mai ia cha fai ko kama fai ko ona mutusi ese lea ele nu uma mama auro sayola to talinga ma avatu ia arona fa watalia e ia na ia te ilato wana ngausi ai ile tofi ua fai ai ile tamai povi auro ona ia fai atu lea ia ilato Isaraelu o lo atua le nei o le na ave ina ai oe na ile nuu ai kupito pe ho fai atu o le pokala mene nei chai au o le Faugagana o le Malo Isaraelu neo te sao mi te fitar noa na titi atu o ngore tau amata atu pokala mi ina me ta o te tatano ia ka ko mana malama le lei i me yang fai le nuu ko fa manatu lo po le atu ia te oe ire nei tai au nganga umang fa ko ngu ia arunga ku ia irunga oe fa se ku fa ska ko kama ia ku te ka ia mo ku ia ka ko nganga umang fa ko ngu ia danga wore yo ko fe mo se ia ku ro nunga marunga ia fa mai ia okay na au mai mama au ro i karingo ko karingo fi tamo ku ro re o arunga ia maka ki ia yo fa me ke ro ko fi ngene le vange ia na re vange na au ma me o fatanga tang kan uro alo ma pingi no kofi le ka mai pofi na o ma nga o mai pingi no alo ma le ka mai pofi se fica mo fai peli wa ba ai tu ia arona ona ia fai le o le fata fai taulanga yona luma ona alanga tu le arona wa fa pe atu o le a fai le tau saminga i le ali ia tai au le ono wala tu la i le tai au lava wa fai taulanga mu malato avatua taulanga faftai ona no fole o le no ilalo ai mai ona tutu le ilunga siva ona feta lai mai le mai qua che le ha messe quella fare qua che le ha messe memo mo vole un sai le un sai mar quella fare le un sai anu lua vole fa tali le ia mosi kolu bo fa longo a longa ile no fa wo sika ai a longa le wo fai le kama ka po lima wa kango kuro ma longa fai ro ma le fata fai taula esa fata fai taula omo fola lo a longa kai au fai ka kofia fia
Fai ka ko whainga ai fia fia. Kai au. O le whangangana o le Malo Isaraelu Porkalame ne tai au whautua atu ia te oe Samoa ma le whaafonga mai. E misi lo e tātou ma le ono sai ma le whaatali I le atua. Se lo le mea tātou te whaia. But my challenge for you for this month, nanga iai tangata iai kele o kaimi peo ngau karangofu I risi, kele o kaimi I risi au ao renga makoa o mai fiki. O ranga ia lea kalafa me o le masinga o tesema, o le masinga masi se. Kene nga se e tangata o le lalo rangi, koe se e koe makangaka o le langi. Se e koe makangaka o le malo. Are, o le whaatari ia mo se rei nunga le maunga. Ai whai ia ne tonu ane tangata rea o aronga. Whai umma ia alonga me umma, whai umma, o whai koe mare whaka whai kauranga, o whai koe mare whai ngā ai, whai koe me umma ia. Let me tell you something, o mea whai I, what they did was wrong. But it was good. Ni le ia. E o mor mako ka mai ko ka mai povi e na fai man mak fa ka fai ka udanga e o me o mai e o fai a longa o le se mose e o mako e na fai mako fai nga ai fai me uma e se ko no god e se ko mai e se fai man nacho tangata fai man nacho re no fai man nacho tangata le o kula fale le ma le so angi le mose nga alu maame ade ke rola oi ne ana u matanga fa matanga te te o ele mene le la fa tau tina le fa upo fitu ma le foi upo e valu mo ka ngore fa makala le kiki fa mo mo Mene. pe fitu ma fa upo e valu ai mene na kupu Ona fetala I mai lea o le ali ia mose. Alu ia o I lalo a wā o lo nuu na e ave ina e nai le nuu o kupito. Ua leanga lava I lātou, ua vave ona lātou o ese I le ala na o polo ai atu ai ate I lātou. Ua lātou whaia le tamai povi auro mō I lātou, ua lātou wifo I ai, ma whaitau langa I ai, o loo whapea ane fo I lātou, Isaraelu o loo atua le nei, o le na ave I na ae o e nai le nuu o e kupito. Hallelujah. Mea ngā whai atu ai te oe tatu porkalame. O le tangata o le atu, o le tangata e whaasanga I le atu. O le tangata e tatalo I le atu, o le tangata e whaasanga. O anga e whaasanga I le atu. O anga e mafuta I le atu, o anga e whaasanga I le atu, langa e whainga kāmena e kupu I lalo. Whainga kāmena e kupu I lalo. Hallelujah. Ale lifi lunga no langa sa ili le tu sa mo ma fa fu. Ale lifi lunga no langa. Ta ta lo ile tu. Ele fa ilo me ile tu. Vai, a fio me ale tu ka ya mo se me na ku bulalo. My challenge for you, the prayer warriors, the servants of the Most High God, keep on seeking God. Keep on talking to God. Face to face. And God will reveal you things. Fai loe le tua e te oi mau. Mea uma lava pe a whai ka ki whaasanga pe i le maunga. Whaasanga pe i le maunga. Fa mei e whaasanga hae o mata I maunga e o mai lo fisosoangi. O lo fisosoangi mai a Iova lea o renga whai ere langi I mani langi. O le amatanga mane ngata anga o le mua mare muri o le alefa mare o meka ha maka le tua nei tausanga still the omega. Still the omega. Au le o mai loa I masingo te sema ngano no ia te o le tua. E le ngano e sa mo le tua. E le ngano e I le tua. Ele ngalo fu ile tua le tangata o le tua. And God can see things. And God can understand everything, what is happening. And what is happening is the fear le tua meo.
Fai ya longa mare ngu mea ye lumo le tu. Au ko pula ia I masira sira ia I fofonga le tu. Kiro mai le tu I risi ku o nanta hacha o Mose le ko kuria. O lana au na te talo. I whaasanga I le tu. Ele I popole le tangata le o Mose le tangata le tai o le tangata te talo o le tangata e mafuta I lona atua. Ele I popole Mose le uminga lu ese mai. Pole Mose po le arfina ngano le tu. Le arme ma o le otu. Se yo whaasanga pe lo otua. Se yo le taime whai mai le tua. Kure nunga e anu nano. But Moses was seeking God for that long. And Moses was patient enough to wait for God to say things. This is your time to go down. We have enough time. Kawafsanga I Moses. So aruna. E mera kupulu. But makala umamay na ito fitu man fitu man. Makala awili idli mafa makala. God honors His people and His servant. God cares about your leadership and my leadership. God cares about you if you keep on seeking God face to face. Rebecca fafsanga ibos ibaletua fafsanga ngayay ne mamanu letua. Covered by the glory of God. Hallelujah. Mengang fa tu e oi e ser man ngai e bon bon o la ka tanga talo. Na ka tanga talo tanga tai ma futa I rona tu. Tanga tai fa sanga I rona tu. God, here am I. God, what do you want me to do? God, what are your direction? God, what is your will for me and my family this time of the year? Tamakanai, nana mo fai mea umalava. Ai, o mai fai nga ai fai paki fai fia. Fai mea umalava, but there was no God there. God was up on the mountain with Moses. Tamakala ye. Se fai tol fai poiva favor. Ua fetalai mai fo I le ali a Mose. Ua ova ai atu I le nei no. Whauta foi. O le nuu ua maa a lava le ua. O le nei, tu mai ia o au. Ina ia tupu pea lo uwita ia te ila atou. Ina ia o wha umatia ila atou. Ai o te whaia oe ma nuu tele. Se te whai tau ati na whai poe iwa ma whai poe se fu. Ua fetalai mai fo I le ali I a Mose. Ua ova ai atu I le nei nuu. Whauta foi. O le nuu ua maa lava le ua. O le nei, tu mai ia o au. Ina ia tupu pea lo uwita ia te ila atou. Ina ia o wha umatia ila atou. Ai o te whaia oe, ma nuu tele. Ai vai. Ese le maa nei o le mea nea. O le mea fwoi nene o ne nua tala noa ma le atu. Ese ma ngai o le mea lea o le whaaalo o lo taimi I le mea tau le o langa te talo. Ese le file mu o lo loto ma lo loto. Ese le ma ngai a pe kere uloia ki oe ne tangata te talo le te whamalosi atu ia te oe. Ese le ma ngai o le mea o le lua tara noa ma le atua. O le umangi o le aso nanga I loa sa iei se taimi o le aso sa lua tara noa I ma le atua. Ma lua mafuta I ma le atua ke whaasanga ako e whaasanga mai le atua. E ke karangoa ako e karangoa mai le atua. E te tatalo atu e tani mai le atua. Ese ma ngai o le mai le atua o se wa o lo le ngu lea. O le ngu o ma a ona ko ua. They've got a stiff neck. A ma a le ua ka waka.
ngai ke sira fisa ama re wo le mafainga koe apengi o le mea journey ele ia maka ma le ulo ya a koa ma le kingo nani na le fa sanga yo o fa sanga yo ia koa ese o fa sanga yo ka konga ese o fa sanga yo I mea ese o fa sanga yo I la ngona ese o fa sanga ese lo fa sanga ese ma ai ke mingi ale fa ke ka ka fa ora ina mar ka ka ke siamo o le masina ke le ka ka le fa sanga ese ma le tu la fa sanga I me le manga o ka ka manga o ai le lo rangi la fa sanga I me fia le lo rangi na turn me o le stiff nike turn a ko ai ma kingo a ko le ko I se pe mi le ko le do pe ai o ki kara ngoa ku masinga ngei ai es kanga ka o mai ai ungi wa ese me o fa sanga ai e o mai le masinga ngei re o fa ma kwa fa sanga ai ku pu au mo le ai mai no le foi po se fudu se ko fe tau fa mo le foi po se fudu ole nei tu mai ia wa ina ia tupu pe alo wita ia te ila to ina ia o fa umatia I latou ai o te whaia oe manu utele a fa mene tu mai na o se ko mai na se whaine mene ke mga oe na ui ai whai kau translation umari ko spai fa pana fa mene tu ai ya mose ko mai au wangi e ke fa la me do not disturb me do not stop me ko mai au ki fa bela mai ina mo ura ka ko mo mai ni ka ko kala me fa I wa ile le fai po su tasi o su mane fa pe me no dai o fai po su mane tasi a ua matua fa tongo o mose I lona tua o Yehova fa me fai po su fulu le fai po su fulu mai ole nei nu ole nei tu mai ia o a ina ia tupu tele lo wita ya te ila to ina ia o fa umatia ila to a o te faia oe manu tele tu mai a mose se fa kupu kele lo wita ile nu ulea ma o fa umatia le nu ulea a ola o forfolanga e fa wau ya o mose ai o te faia o manu e tele I promised to Abraham I will continue that promise with you Moses but tu mai le nu na ngore ngu wale anga o ma aua wang sala o mai le nu si fa tu tele lo wita ai ma fa u matia fa fonga na tanga tatalo fa fonga tanga tatalo a ua matua fa tonga tu Mose I lona tua o Yehova but Moses sought the favor of the Lord wa ia faiatu iai and he said Yehova se ale me tupu tele ai lo to sai le why should you be so angry with your people? Na e au mai na ile nuo ai kupito ile mana tele mali au malosi whom you rescue from Egypt with might and power. Mai fai posu mare rua. Se ale mea e tau tala ai kupito e fa peani. Why should each vision be able to say na ia ave natu ina tau ina ia malaya that you led your people out of Egypt ma ia fasiotia ina tau I maunga planning to kill them on the mountains ma ia fa uma ia ina tau ai fonga ele and destroy them completely ia ele liu e se ina lo to sa tele
Stop being angry, God. Ma ia e salamo i le leanga ne i o i lau nuu. Change your mind and do not bring disaster onto your people. But the tano le tangata. Tangata le sama futa manetua. Tangata sama futa manetua. Ai o matua fa tonga to mose i le tua. Wo ia fa yatu ia te ia. Ma ia o vai si ale me tu te le lu to sai le. Le nuu lenga e au mai le nuu ai kupito i le mana tele mane a au malusi. Na mai le tua oi ma au mai ai ambuari kau man basi ngi. I le mana tele mane a au malusi. Au malusi. Fa vedo io o fai pos mare dua. Se ale me tau tala ai kupito. Se ale me tau tala ai kupito. Kupito le atau le lalolanga. Le atau fa polonga ina. Le atau le masiasi. O le atau le fa tau fai e fa le anga. Mangkua kam fai e fa laolonga lua e fa le anga le nuu o le atua. Fa sioti. Fa umatia. Ane nenga tau tala mai kupito. Sa mua mar fa fonga mai de porkalame o le fonga ngana le Malo Isaraelu. Ta tau o tangata o le Malo le atua. Ta tau o tangata o le Malo le mana malama. Ta tau o tangata o le Malo ke riso. Ta tau o tangata o le Malo le langi. Ta tau o tangata o le Malo le whawawau. Te mrai whai loia tu oe le neita e au. Au a tue tu ua le wanoa tau tala mai ai kupito. Au a tue tu ua le wanoa tau tala mai ai pong sa. Au a tue tu ua le wanoa tau tala mai ai le sala ia tu oe mau. Mei mose. Tua le mea nei koe kaukala ai kupiko nani. Nani. O e ngai au mai e ngungi i le mecha o le mana tele mare au malosi. Rana mea nei koe kaukala ai kupito. Fai mai o e ngai au mai e ngungu e ke sau e mai wha au makia ma wha uma ma wha leanga ina ma malaia. Lungo maunga. Lord, remember, you rescue your people by might and power. And why should the Egyptian say again and again and again, they will go and sing that song every single day? Hey, their God led them to kill on the mountains, to be killed, to be destroyed on the mountains. God, remember that. Bye-bye, good morning. Messenger ka ngaka prayer warriors. Kakakai kui le vare langi ma le lanonang. Tanga taro iai le mana o le tatano. Mana o le tatano. Whamero le ia, ara, aleluia. Mai, ia eli liu e se ina lu to sa tele. Au, oi, mai. Stop being angry, God. Change your mind and do not bring disaster on your people. Le tua ia sui lo fai unga sui lo mafofau a sui lo finangalo. Aua te to sa tele yo tangata. Ma ye sala moi le leanga ne yo o lo nu. Sui lo mafofa. Sui lo finanga. Ye mana tua le tua lau fia ngainga nga whaia apera amo isa ako ma. E sau ife me apera amo isa ako. Kele au kai ife me apera amo isa ako ma Yakopo. Apera amo isa ako ma Yakopo. E sau ife mai. Ye mana tua lau fia ngainga nga whaia apera amo isa ako ma Isaraelu. Isaraelu. Ye mana tua le tua. Remember your promise to Abraham, Isaac, and Israel. Tamia yer talonos le tua ye mana tua lo promisi malau folfolanga mau famongia ngang faya ya apera amo sa akoma Israel mangkuanga suere ngo Yakopo ya Israel uli temuli meio le ngungai ke vaku ya ki oi malau fa por kofi fa va
Remember. God, remember. Fonga ele. O le tofi e whaavavau. E po sumari tolu. Nga, se whikoe whitau e tina whaksoto whamola. Ia e manatua Abrahamo ma Isaako atoa ma Isaraelu au auna. Na e tauto ai o oi ia te oe lava. Ma e whape atu ia te ila tau. O te whato te leina o tau whanau. Pei o le whetu o le langi. O lene nuu atoa fo'u na owhai atu ai. O te awatua ia o tau whanau e whai mo la tau tofi e whavavau. A whai o oe ma o le tangata e tatano. E tō angai ma futa i le tua te tatano. E te ilo whai lau tatalo ka ke ilo whai kaku kakalo. Ka ke ilo whai kaku kakalo le kaimi e kawa i whai tatu tatano. Me ngā lau wha maalosi fo i mātua ka le sia mene a ongan mene o tatano. A saungi ki kakalo. Kakalo mo moe le anganga pa i o le tua. Inga i e fsosongi a kure anganga pa i o le tua. Ranga risi ngaru anganga anganga pa i o le tua. E fsosongi a ki ake oi me ki kakalo ai. Makaku kakalo ai. A whaila o mose rei, ka kai mafu pa i le tua. Na ilo le ia mose whai titalo e whai i le tua. Mafu koe wha mangaku aku i le tua. O resi ngā awa onga le titalo. A e titalo risi kimi. A e riwa isi kako, masangi e karo mga onga. Whakoe senga, oi, whaftai, whakoe senga mga onga. E se umako ngā kalo ranga i te le fo i le. A risi taimi, a e titalo i le tua. Ngā kangore wha mangaku i le tua na upu. You pray, when you pray, you have to remind God about His word. God, famela upu, tu sile, famela upu, tu sile. Ay na nga de tarva pengalis tanga tsanang fo ile ilo upu. Ile ni masa ngi mai kaulu. Are ilo le ya mose, ne mose fa manatto tu le mose pe mo fa. Fa o mai ka po kala me ni cha ya. Fa manatto te mose e tuo o fa ya fo ile tuo mai. Fa ya tu ya Abraham. Isaac. Isaraelu. Mau suinga i nga whai, mau poro misi i nga whai, mau koe whamangakua koe ia koe ne tu. Whamangakua. Please remember your promise. Se ve taula di tina whai po sumar whawha ua. Ona sala mo ai leo le ali i le leanga na whai a whao o atu ilo na nu. Se koe whai tau whamu muna. Ona sala mo ai leo le ali i. And the Lord repented of the evil which he thought to do unto his people. Listen. And the Lord repented of the evil which he thought to do unto his people. Mataratus pa ia. Ele leile sala mole tua le malai am ko fa o mai ni tangata ngai ro sala mole tua ile manguia nga ko e o mai le tangata au ko e fuli le ko tangata o nga sala mo ai leo yo ile le anga na tu fa o e lona nu o le upule sala mo ele se upule anga o le telo tala tatou e pe o masangi ata ko afa pe se mang sala tanga sala mo e ka kaunga e sala mo ma fa pe ale ka ko sala mo le a se upu fengane wanga foi o resi fa ko ese ngi pe sala mo ngi ai ko fai kai ao a do winga ro sala mo o swinga o ma fa sui de la mona sui de ma fa ma mai non è io le o mose le tua a mon morbe a ta o filo to sa tele ma to ili liu la fila ma per me le tara dispoia una sala mo a le tua ile le anga na fai a o lo ma fu sala mo ko ma fu ma su ili fila ngalo le tua e ma fu ma io le manna le tatalo man tu foi mose le na fai foi na talo ile tua ma fa me le tala a mose le tua a le fai nga suia lo fila ngalo le mo fa me le mose ava ese na lo uma marcus lo mo kwa mo ka kia fai ngo mi kunga kalwa no jana tai ma na malama mama sangi lo na tua e fike ko nga kalo ya
na foi so kai me ke kalo ko isi sira me le tua kiri a ka ko ese me kalo ese me luku ese kalo ese me foi le luku ai sira me le tua sa wale tua pasi a upu pasi o unku pasi me uma pasi a esa wa sira ko lo loko kiri ko lo loko na fa me o le tangata vai fa fo le tua sira ko lo loko sa fa me le tua a fa ele fa sui lo fina a vai será o marco siro o tangata talo o tangata lo fa ta o mai le tangata talo o tangata lo fa ai a lo fa i lo tangata e te talo bene talo bene ai a lo fa i lo talo bene ai a lo fa i lo wai talo bene ai a lo fa i lo kalesia talo bene fa sama bene sama me muli lama fa umalo la ir tatu mafta tatu ukala mama fuanga família tua ya mo se la kulu mal mo nga le mo o mai mo le la sa u ni ye tai ni le ka ur tina na fataro mene nga mga oil ya le tua ya mo se la kulu mal mo me mo se mai tu se tu la fo lua o fai unga na tu sile le so to pe fai tau i ma mai ile ata fai ngor fa ta fai o si la fia le le tu sa mo ma fa fo ma si la mai bo ma si la fia la ile le tu le wo kolosi mai ia le sami ula le wo o mai i o le mene umma ro le mongo sinai sa ngi ro mo fe ngai matawa fe ngai matawa ai alu mo se numa e mai tu so tu la fo ore upu ore mai nga mua na vale ore upu ale tu ai mai mane ata al fainga al fartafa a mena na saungi kaum mai singu ai a mai ele tu me ele a mai ngi fanga mangi lokeki mangi pomwa komika mangi kangi kauma e mai ele tu na upu ba mai fainga al fartafa ar kawale ra fai sa ngai mai si menga ngani nga fai ingan u ole tua pe ale o ile tua menga fai mai ile tal tus pe ole o nga foi ile fo ngana Malo Isaraelu fa uma tu por kala me ne cha ya wale ne yaso fai mai ile nganga po ile tua no fa tau tu de mena mai ile nganga ole tua cha fai mai o tanga cha lava ole fili mare au fa ngai fili mana au tanga cha e tau mai le tino ki ofa mera poskolo ka ko kaua ele fare tino e fare nganga i le la sa ungi nu o tau ai mai ele tu ai mai tu se tu la fono o le mai mo nga le fionga pa ia le tu ile nu o le tu mai mal falta fa sa mo mal fa fonga mai fa tuanga por kala mer fonga ngana Malo Isaraelu awan i ngalo le upo le tu ya to nei masina o le malo falta fa ia le tu te alu te tapua ai alu le tangata o le tua e o ye le nuku o le tua e o tapua i mama futa i le tua le masina o le ngalo le fionga pa ia le tua sa mo ma fa fonga mai o le ngalo le tapua inga o le ngalo le farfta fa ia le tua e te alu te lo feilo ai e ma le tua mai ma futa i le tua te mango le manos. There is power in prayer, beseeching and asking God for His grace, His mercy, and His love for us. Amen. For you. If I'm going to to Tamao mato fa ftaia to oil and time. Glory, hallelujah, Jesus. Tau dia le tua mose langa o mose sa yailo a ao. O mose sa tusi a ao iai. Mai filfilia. O le vala wina fo yo mose na vala au le afi. Le la au e mu ai le fa o matia. Ai sa noa mai ai ya mose. Fa penale tua se la ngona o fe au tau longo ile nei tai au le fonga ngana o le Malo Isaraelu e fa matala mai ai tangata matama e pelu. E fa matala mai a e tama o le fulfulanga e fa matala mai a e tama o le tofinga o le filifilinga o le vala wina le tua. Hallelujah. Moses was called by fire. Ma fu angare le tua.
tu alo ao, tu alo finangano, na tu alo silafanga, na tu alo fafonga, na tu ame umalava ilau tangata. Tangata ilo mafuta itu. Ewi ana yefo vai ngomose, ele ia vai ser o ao malosi. Ele ia vai ser o manatele. Eu foi nesse ser no o Isaraelu, ele I fa benana pe pelo o ia forfolanga. Fa maoni na maoni. Fa manuia ina tou, na ia fa tasi mai mai tou le tua de porkalame. Fa manuia o tatalo, fa manuia o fa malosi ma ko meni mai. Fa manuia le tua le anu o upu. Ia loa I matou. E o mai masino September. Ya dua bose le mama, ya dua tangata talo le mama, ya dua tangata fa sanga ile tua, ya suma le ola. Because prayer should be our lifestyle. Asuma le ola. E mafuta ya tua le tatalo. Fa manuia mai lau fio. Pastor Mike Masara malfa na mal ministry. Fa manuia lau fio lau auna. Pastor Fritzi malfritua mal kalesia ni. Fa manuia le tua ia au na mo au to va mai e por kalame mese so se ala leu fa manuia lo fio le alu la upu le nei vai aso fa ora ina se anganga malo ina se anganga suia se loto mo oe malo fa ngalo fo se upu se mai ma to nei taya fa manuia lo fio lo nu o Isaraelu fa manuia le tua I lo nu o auto finga mau filifilinga o le wati lea mo le lalo langi atoa ta ale taimi o le tua to ya fio mai ale li o Yesu la le fa talia le nu I le lato mesia ai moni ma fa maoni uina na se ai la to ina wo ui mai o le tua I se ala ma lalo le farpovi fa manatu mai ele ngata mo lo nu au ta ngata nu ese ai mato e ui lano le whaora tanga le tua. E ui lano le tangata o le tua. Au lau nua I ei whaora tanga I ei lau e ei le tua lau alofa tu noa I le taimi muli. E le malama I le tero tangata o whaitala o Isaraelu. E ei le taimi muli a o na tu vai. E na to mesia whamai e le to e sau io se whaola lalolangi. E sau o io le ona le tua ingo yuta. A o le taimi lea le tua o lau folfolanga. Pe o na whai mei lau tuspa ia e pei o le emo le mata. Me turn mai a tangata o lau nuui I le whaoratanga. Mana whea ina I lato. Paftai le porkalame wa tofa ina le tua. Hao na matu te talo mo lau. Whaamanuia I lau nuui. Me tu se salamo so se tangata e whaamanuia ia Abrahamo so se tangata e whaamanuia le nuu le whaamanuia ia I le tua so se tangata ita ma whaamaleia le nuu e whaamaleia I le tua whaamanuia mai lau fio ia te imanto mana tua misionare sa moa ma le Pasifika so se tua lalulangi o lau ngaru lua I tono lau nuu anga le leila o fio whaamanuia lau fio le tua ia sia singa ma malanga uma I tono lau nuu lo atu esa saa atu le ratu te mawa inga I lau nuu whaamanuia le tua le au te talo mo lau nuu o e fowai ma anga le lei mo lau nuu whaamanuia sia mato atu nuu sa moa ma le nia tunu manuia I mato uma ma paanga uma le li le Global Kingdom TV manuia I mato uma le tua le nia aso ai lava se tangata o mai moa ma mata mai lo iaiso na mana onga whapitoa. If you have a special need, prayer. Prayer will open heaven. Fa mai ni tala tu spaia ai tatalo ma le fatu tua. Pray by faith. Kali me ina tu tama o le tama lea o le tina lea o le tama ma le teine
Whai isa na mana o ngā whapitoa, whai isa mana o nisi whamalolonga, pa i atu i airawa ao, pa i atu i ailau whamalolonga i suafo Yesu le Nasareta. Whai e whatua tua o i e lau tatalo leo whai atu i le taimini nei. Ia malolo i le taimini nei i le suafo o Yesu le Nasareta. O le malolonga o ia, e i oe i ailona mawhau whaumalona no to whai mai, o te le to e mai lava, pe a fuala au te inu pe a. A mea umalama, I am not seeking anymore. I'm not sick anymore. I'm healed in the name of Jesus. Pasau loto tangata nene atua. So a fai fai lo i lunga por kalame, a fai share tu il por kalame. Pasau loto i suafo Yesu le Nasareta. Tali atu i le mana onga whapitoa. Whamanuia iau au auna, whamanuia lau te sala. Nuia i mātou umare le taias. Whaftai tele Yesu le le. Amen, amen, amen. Hallelujah. Whamanuia te ratu le tua ia te oe, e le nei tai au, mare nei aso a mese e nei vai aso. Ia anga le le atu le mana leo le tua, na te leo leo ina oi me o mai te aru iai. Anga le mai le tua ia te mātou le nei tai au, ma o Yesu le le. We will see you again next week by faith. God bless. Shalom.